ingaruka z'urukingo rwa COVID-19 benshi mutamenye zirimo kuba mwibanga rikomeye cyane. Uyu ni Dr. John Kambere aragira ati, might be coughing more, therefore they can shed the virus more when they're coughing. Ntekereza ko noneho kuri ku nkingo za COVID-19 kwatangiye kwiyerekana. Arakomeza ati, yewe ntababeshye sinari nzi ko bizaba cyangwa se bitazaba, kuko mu gihe kirekire natekerezaga ko bitazaba, bigacecekeshwa bigapfukiranwa kugira ngo bitazajya ku mugaragaro. Uku nukuri guteye ubwoba uyu munyamateka yagaragaje ku ngaruka ziri kugirwaho na benshi ku nkingo za COVID-19, nyamara batamenye ibanga ririmo ndetse n'ibiri kubabaho. Nawe tega amatwi wumve neza izi ndwara abantu barimo bararwara zatewe n'inkingo za COVID-19. Normal, beautiful, fight of my life, fight of my family's life. She did receive hepatitis B vaccine. I knew something was really, really wrong. You don't believe your child is gone until they come. Sunday morning, he was having seizures. This is Cameron at 6. The basketball game before, one day before he got sick having seizures. This is Cameron in ICU the next day. Now he has cognitive delays. He no longer speaks. The doctor finally said, we don't know what happened, but I would recommend that you never give him a flu shot. Vaccines. He was due his MMR vaccination at 12 months. The day Billy got the MMR was a living 9 months. His eyes were doing this and he was shaking like this. Ikinyamakuru cyitwa The Telegram cyo mu Bwongereza cyaranditse ati, AstraZeneca yemeye bwa mbere mu nyandiko z'urukiko ko urukingo rwayo rwa kode ko rushobora guteza ingaruka zidasanzwe. Atuku kwisubiraho bishobora gutuma yishyuzwa za miliyoni z'amapaundi zingurane. Ibindi kukubwira sa magambo nta nubwo ari ibitekerezo byanjye, kubera ko byatangaje ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4 2024. Dukomeje ndakwibutsa ko nyuma y'ukwezi ibyo bibaye na nyuma yo gukora ayo mahano menshi tugiye kubona, urukingo rwa AstraZeneca rwatewe abantu benshi kandi bashobora kuba barimo nawe unteza amatwi rwahise rukurwa ku isoko. Aha ngaha tugeze reka nkubaze ikibazo, ese kubera iki rwahise rukurwa ku isoko igitaraganya? Uretse gato wumve, ikigo Global Vaccine Data Network GVDN nyuma yo gukorera ubushakashatsi ku bantu miliyoni 99, iki kigo cyasohoye inyandiko yitwa COVID-19 Vaccines and Advanced Events of Special Interest. Baragize ati, rwose turemeranwa ko muri ubu bushakashatsi n'ubundi buheruka twabonye ibimenyetso bidasanzwe by'indwara ya myocarditis and pericarditis. Ibi ni ugushyuha no gukanyarara gukomeye kw'imikaya nk'icyafatwa nk'ingobyi y'umutima, kandi ngibi ngo biri guterwa n'inkingo za COVID-19 harimo Moderna ndetse na Pfizer. Reka nkuvumbura irindi banga rifatwa nk'ikimenyetso cy'ibyo ugiye kumva byose muri iyi documentary twaguteguriye uyu munsi. Uyu ni Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaragize ati, because he got his shot, he got his vaccine, he forgot. It shows you how unpainful that vaccine shot is, so everybody go get your shot. Indwara y'ikimara iri kwiyongera ibicyorezo ku bana bato. Ati reka nkubwire ikimpangayikishije, barabajyana ngo baterwe izo nkingo, ariko mu cyumweru gikurikiyeho bagatangira kugira umuriro mwinshi cyane, bakarwara bakaremba, none ndebera bari kuba n'ibimara. Aha ngaha muri iki gice tugezemo ndagira ngo nawe nkubaze, ese kubera iki abakomeye harimo n'abanyapolitike batari kuvuga rumwe n'abari kuvuga ko inkingo za COVID-19 zagize ingaruka zikomeye kandi zigaragara ku bantu bose bazitewe? Reka duhishure neza akantu ku kandi, ufite amahirwe wowe ugiye kumva iyi documentary kuva itangiye kugeza irangiye. Iyi ngiyi ni Team of God TV, nge wumva ndi Prophet Alex nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze. To their hands when you sort of like, oh, the vaccine. If you don't want to take it, you shouldn't be forced to take it. Ese ubundi byagenze gute mu kugira ngo abatuye isi bose bisange mu mutego nk'uyu nguyu wateguwe n'abakomeye? Inzobere zo mu isi zose by'umwihariko izisipesiyalije mu bintu bijyanye n'ubuvuzi ziremeza neza yuko muri iki gihe hari abantu benshi barimo kubura ubuzima kubera inkingo za COVID-19. Gusa n'ubundi bigitangira byatangiye bihihiswa abakomeye ndetse n'abafite mu kuboko bagashaka buhake
bagatangira bavuga ngo ni ukugumura rubanda, izi ngizi ni fake news. None icyo nakubwira byose uko byakabaye bimaze kujya ahagaragara. Ibi ngibi ngiye kubabwira benshi barabifungiwe, abandi bakigiraho ngo ntibakumva icyegeranyo nk'iki ngiki, ariko nyamara huzuyemo kuri gufite ibimenyetso. Hama hamwe wumve ufata umwanya wawe ndetse ukabike mu nda, wenda ejo kanakugirira akamaro ukamenya nuko wirinda. Nyemerera mbanze nkwibutse, ibi ngibi bijya kugaragara birumvikana bitangira kuba bibi, byatangiranye abantu ba mbere batewe inkingo, gusa ariko icyo gihe ingaruka z'inkingo zagaragaraga ku bantu bakeya cyane. Ibi ngibi bigatuma za leta n'abandi bose bari babifitemo kuboko, abari barimo barapfupfunyuramo udufaranga cyangwa se amafaranga bitewe n'uko uri kubyita, bigatuma babifata nk'utuntu dutoya turi aho ngaho tworoshye. Kaminuza yo mu Bwongereza yitwa Oxford ntiyahwemye kwemeza mu bushakashatsi bwayo ko inkingo za AstraZeneca ko zifite utuntu tuzihishemo, kandi uko tuntu wumva bavuga baterura twateraga kwangirika bimwe mu bice by'ubwonko. Birumvikana imbaga nyamwinshi yahasize ubuzima kubera izi ngaruka z'uru rukingo. Televiziyo mpuzamahanga y'Abanyakoreya yitwa Arirang TV yabitangaje ku itariki ya 27 ukwezi kwa 10 2021. Yaragize ati, Stroke patients who survive the bursting or clogging of an artery often suffer devastating long-term damage to their health. Inkingo za COVID-19 za AstraZeneca na Pfizer zirahuzwa n'ingero nkeya ariko zidasanzwe, ziri kugendana n'ibibazo by'udutsi two mu mutwe n'ihererekanyamakuru yatwo, ibizwi nka neurological complication. Ibi ngibi uri kumva ndi kukubwira byavumbuwe n'ubushakashatsi bwa kaminuza yo mu Bwongereza yitwa Oxford. Ibi byemeje ko nibura mu bantu miliyoni 42 bo mu Bwongereza batewe izo nkinga. Abaganga bemeje ko harimo 38 muri miliyoni 10 batewe urukingo rwa AstraZeneca bagize ibibazo bya Guillain-Barré syndrome. Ibi nibyo byabateye kubura ubushobozi bw'uruhu, ikintu cyabakoraho ntibamenye yuko cyabakozeho, harimo no guhungabana kw'imikaya n'ibindi bibazo by'imigendere. Nyemerera hano nitse nsobanure neza, nkubwire byinshi utigeze wumva. Kuva twatangira ibyo nakubwiye nagatonyanga mu nyanja, kubera ko ibyo ugiye kumva biteye ubwoba, ndetse nawe hari icyo biri bugusigire mu buzima bwawe. Ese wari uzi ko abahanga bemeza ko Guillain-Barré syndrome ari ukuzahara k'umubiri bidasanzwe bitangirira mu kirenge n'amaguru? Ibi bimenyetso umuntu byagezeho atangira guhungabana ndetse no gucika intege gukabije. Ndabyumva nturasobanukirwa neza, ariko mbere yuko ngusobanura reka mbanze nkubwire n'ibindi utigeze umenya. Inzobere mu buvuzi zigaragaza yuko iyi ndwara iyo yagufashe cyangwa se bino bimenyetso bikomeza kwiruka no mu bindi bice by'umubiri wawe, cyane cyane amaboko no kurwara paralize ku bice bimwe by'umubiri. Gusa icyo wagomba kumenya, abafiteho ubumenyi bagaragaza yuko ibi byose bikunda kuzanwa na za virusi za influenza virus, cytomegalovirus n'ibindi. Wibuke hejuru hari televiziyo nakubwiye yatangaje ibintu bikomeye. N'ubundi Arirang TV yakomeje igira ati, hari abagize utubazo ko gucika udutsi two mu bwonko, hakiyongeraho na stroke. Abo ni abantu 60 muri miliyoni mu batewe urukingo rwa Pfizer. Wowe unkurikiranye, ndagira ngo nyemerere iki gice tukimukemo, twinjire mu kindi gice gisa naho kigoranye gusobanura ibirimo. Hano reka twumve iki impuguke zimwe na zimwe ziri kuvuga kuri ibi bintu. Impuguke zimwe na zimwe nubwo bimeze bityo zivuga ko kwikingiza ntacyo bitwaye, ariko gusa reka nkwereke ikintu giteye umubabaro kurushaho. Ese wari uzi ko iyi kaminuza yo mu Bwongereza yitwa Oxford ari no yatangaje ya makuru, ariyo yakoze rurarukingo rwa AstraZeneca? Bantu banjye mwumve neza hano, akeshi muri no minsi iyo ugiye mu ishakiro cyangwa se gukora research runaka, iyo wanditsemo ingaruka cyangwa se ukandikamo urukingo, hahita haza amagambo ateye atya. Ubundi mu gihugu cy'Ubwongereza haba kampani zikora imiti n'inkingo nyinshi, gusa muri zimwe mu zinjije amafaranga menshi mu mwaka wa 2024 harimo AstraZeneca yinjije amafaranga arenga miliyari 202 z'amadolari y'Amerika. Ubyibuke neza cyangwa se unyumve neza, ndimo ndagusobanurira ikintu cyihishe muri COVID-19.
icyatumye abenshi babibara nk'amayobera bakabyibazaho n'ubu ngubu bakibyibazaho, kubera ko ubu ngubu ingaruka ziri kuza cyangwa se zamaze kuza ku isi hose. Niyo mpamvu benshi barimo barahumuka bamenya ukuri. Reka nawe ngutangarize ukuri ko aya makampani yakuyemo akayabo k'amadolari. Wibuke neza, haruguru nimaze kugusobanurira ko uruganda rwa AstraZeneca rwakuyemo miliyari zirenga 200 z'amadolari y'Amerika. Urundi ruganda rwakuyemo akayabo Garasisimofikirayine, iyi ngiyo yinjize miliyari zirenga 86 z'amadolari y'Amerika. Ntabwo birangirira ahangaha kuko Royalty Pharma yo yinjije arenga miliyari 17 z'amadolari y'Amerika. Roivati Sansizi yo yinjiza izirenga miliyari 9 z'amadolari y'Amerika. Aya ngaya ni amabanga yihariye y'ibihugu bikomeye ku isi uko byacuruje muri COVID-19. Gusa wibuke neza, nk'uko umaze kubibona, AstraZeneca niyo yinjije amafaranga menshi kurenza izindi nganda zose. Gusa abasesenguzi ndetse n'ababara amafaranga y'uru ruganda bavuga ko neza aya ari amafaranga makeya yatangajwe, kure cyane n'ayinjijwe muri icyo gihe, igihe COVID-19 yarimo iragarika imbaga nyamwinshi n'abandi nabo barimo barabikoramo business. Ese koko COVID-19 ni ikinyoma cyabayeho? Ese niba yari iriho, baba baribeshye mu gukora izo nkingo bivanye nuko barimo barahanganira isoko ku isi hose, dore ko yari yo mari igezweho buri wese ari guharanira kugira ngo asohore urukingo rwa mbere kandi asohore nyinshi kugira ngo abashe kugurirwa birumvikana, bigatuma bibeshya, none umutego ukaba warabashibukanye. Ubu ngubu rubanda nyamwinshi rukaba rufite ingaruka zigendanye n'izo nkingo. Ahangaha ntacyo ngushubije kubera ko naba nkoresheje amarangamutima yanjye. Gusa ndakubajije, icyo ngusaba gusa no kugira ngo ukomeze utega amatwi, ugende usobanukirwa, ibisigaye byose ni ibisubizo by'ibibazo byose uri kwibaza mu mutima wawe. Nshuti y'Imana, wanyemerera nkagusaba akantu gatoya? Ntabwo kagoye. Ndagusaba niba utarakanze subscribe hano kuri Team of God TV, yikande ujye mu muryango mugari w'aba Team of God TV. Ahangaha buri gihe uko dushyizeho icyegeranyo uzajya ukibona mu bambere, kandi uraba ugiye mu muryango mwiza wo gusobanukirwa neza ibyihishe, tumena amabanga ya Satani. Reka twikomereze. Naciye ku ruhande, reka nkubwire nawe kora imibare neza, ureba aya mafaranga binjije. Aya mafaranga abahanga ku isi hirya no hino bayagereranya nk'ayo binjije mu burozi bakoze kugira ngo babashe kwararika ikiremwa muntu ku isi hose. Ibi ngibi ndi kukubwira ntabwo ari ubujajwe, oya, ndagira ngo nkwereke ikimenyetso cyabyo. Umwongereza witwa James Scott, uyu nguyu ubwe atanga ubuhamya avuga ko bamuteye urukingo rwa AstraZeneca agahita arabirana ubwo ako kanya. Uyu mugabo nubwo yatewe utwatsi, avuga ko ibyamubayeho byatewe nuko yatewe urukingo. Gusa birumvikana, iyo agiye kubivuga avuga dedemanga, akavugana n'ikiniga cyinshi cyane, abitewe nuko yabivuze isi yose ikamutera utwatsi. Ibi ngibi kuba yararimo arabigaragaza, ibi byari bigiye gutuma uruganda rwa AstraZeneca rucibwa amafaranga ndetse rugakurikiranwa. Gusa kubera ko isi yahise imusamira hejuru, byatumye uruganda rwa AstraZeneca rwandikira uyu mugabo ibaruwa yihutirwa cyane, rumushwikuriza ndetse rumutera utwatsi ko yashakira ahandi. Gusa nyemerera ngo ucire uyu mugani. Umunyarwanda yaravuze ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Uko iminsi yagiye yisunika, isi yagiye ivumbura ukuri k'uyu mugabo, igenda ivumbura ibintu byose byari byihishe inyuma ya ziriya nkingo. Ukuri nk'uko ndi kukubwira wakumva hakeya, kuko ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 4 2024, ikinyamakuru Sky News cyasohoye ripoti ivuga ngo Dad who suffered injury days after getting COVID-19 vaccine shoes AstraZeneca. Umubyeyi wagize ikibazo nyuma y'iminsi mike yafashe urukingo rwa COVID-19, ibi bikanamuviramo kujyana mu rukiko uruganda rwa AstraZeneca. Ntabwo ari ibingibi gusa, ahubwo nyemerera ngo wishurire n'ibindi utaruzi. Nyuma y'iminsi 10 afashe urukingo rwa AstraZeneca mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2021, Jamie yabyutse umutwe uri kumurya bidasanzwe, atangira kuruka, agira n'ibibazo byo kuvuga. Bamwirukankana kwa muganga, basanga hari amaraso yipfunditse mu bwonko, yahagaze atabasha no gutembera ndetse yacitse n'udutsiko mu mutwe. Uyu mugabo kuva icyo gihe ntabwo yongeye kuvuga neza, yatangiye kuvuga dedemanga, mbese nyine urumva yahise agira ubumuga bwo kutavuga.
Ndagira ngo unyemerere tugana ku musozo mbanze nimuka mbwire muri iki gice gihishwe nanone abantu benshi batigeze bamenya. Ese wigeze wumva urukingo rwitwa Moderna? Uru rukingo narwo rwajahaje abantu benshi kandi benshi barimo barivuza byinshi batazi, nyamara ari rwo rwabiteye. Shobora kubikubwira gutya ibingibi ntubyumve, ariko inzobere mu buvuzi ndetse n'izindi hirya no hino ku isi bazi indwara yitwa strombose. Izi nzobere zigaragaza neza ko habaho kwipfundika kw'amaraso no kukanyarara kudutembo tuyobora amaraso mu mubiri. Ubwo niba munyumva neza, birumvikana ko amaraso adatembera, kandi gutembera kw'amaraso nyirizina nibwo buzima. Aba bahanga ntibacecetse kubera ko bahise bavuga mu ncamake rumwe mu rugero babonye ku mugore w'imyaka 30 babonye watewe urukingo rwa Moderna. Bati nyuma y'amasaha 28 umugore w'imyaka 30 atewe urukingo rwa Moderna yatangiye kugira umutwe ukabije. Nyuma y'ibyumweru bitatu hahise haziramo no kugira umutwe ukabije ndetse no kujijwa buri kanya. Ibyuma bipima byagaragaje ko nyuma y'imitsi ijyana amaraso hajemo ikibazo, gututubikana n'utwenge dutandukanye kandi tudasanzwe. Yagombaga guhita akorerwa igikorwa cyo kugabanya uko gututubikana, ariko gukomeza kubyimba k'udutsi two mu mutwe, ibingibi byahise bimutera kubura ubuzima arapfa. Ati ishami ryacu ry'abiga ibigendekere y'indwara bari gukora ubudahagarara ku bya trombozi ndetse no gutanga igisubizo kinyomoye. Shuti mudukunda kandi mudukurikirana uko bwije nuko bukeye, iki cyegeranyo ntabwo tugishoje, ariko munyemerere tugane ku musozo twitse. Ndabararikira yuko iki cyegeranyo ari kirekire, ntabwo kirangiriye aha ngaha. Nimunyemerere dusubike twitse, tuzabategurira ikindi gice cya kabiri, nibyo abana ngombwa haze n'igice cya gatatu kugeza musobanukiwe neza ingaruka z'uru rukingo rwa COVID-19. Ibi byose ndi kuvuga ni ukugira ngo mbanze nkubwire ibimenyetso n'ingaruka byateye, ndetse tuzarebera hamwe n'icyo umuntu agomba gukora kugira ngo abashe kurinda ubuzima bwe muri rusange. Ese wari uzi ko hari ikindi cyorezo cyamaze kuza kandi cyahanuwe mu myaka ibihumbi n'ibihumbi ishize? Iki cyorezo cyamaze kuza ku isi. Ibi byose nkubwiye n'ibindi byose nakubwiye nta handi wabisanga uretse hano kuri Team of God TV. Ndagusaba kudukurikirana, n'ubundi ndagira ngo soze ngusaba gukanda subscribe. Ibi ngibi biragufasha kujya mu muryango mugari w'aba Team of God TV, uzusanga abandi aho bari kugira ngo uzajye ubona buri gihe uko twaplodinze cyangwa se dushyizeho icyegeranyo gishyashya. Gusa na comment section irafunguye, niba mwifuza igice cya kabiri cyangwa se n'icya gatatu tugakomeza kuri iyi ngingo ya COVID-19, cyangwa se mushaka ko tubabwira kuri iki cyorezo gishyashya kije n'ibindi byose bijyanye n'iyobokamana tugamije kumena amabanga ya Satani, mwatwandikira muri comment. Icyifuzo cyanyu ni itegeko, ntiwifate ntugende ntacyo uvuze. Aha ngaha nta wundi mwanzuro natanga kubera ko iki cyegeranyo nk'uko nabikubwiye ni kirekire, nta kindi narenzaho. Wowe ibyo umaze kumva ubidusangize muri comment. Gusa uko ugenda udukurikirana niko uzagenda usobanukirwa, ntabwo birangiriye hano. Ngewe wumvaga ndi Prophet Alex. Iyi ngiyi ni Team of God TV. Ndabakunda cyane.